Ovo je prvi klub u Srbiji sa crveno-belim bojama. Znate li kako su crveno-bele boje stigle u naš fudbal? Fudbalski klub Vojvodina je osnovan još davne 1914. godine, ali u svoje čuvene crveno-bele dresove obučena tek 1922. Klub je nastao u tadašnjoj Austrougarskoj, kada su učenici Velike srpske pravoslavne gimnazije želeli da u Novom Sadu osnuju sopstveni sportski klub. Međutim, zbog zatinutih političkih odnosa i sve bližeg rata, austrougarske vlasti nisu gledale blagonaklono na ideju o srpskom klubu, pa su ga mladi osnivači pokrenuli gotovo ilegali. Prvi svetski rat ubrzo sve zaustavio, a rad Vojvodine bio je potpuno zabranjen. Ali već 1919. godine, samo godinu dana nakon završetka rata i prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, klub je ponovo podignut, ovog puta zahvaljujući novosadskim studentima koji su studirali u Pragu. U znak prijateljstva od Praške Slavije u Novi Sad studenti su doneli kompletnu fudbalsku opremu. Dresovi su bili pola crveni, pola beli, baš onakvi kakve i danas nose Slavija i Vojvodina. Na sjednici skupštine kluba 23. jula 1922. odlučeno je da upravo te crveno-bele boje postanu zvanične boje fudbalskog kluba Vojvodina. Tako je Vojvodina postala prvi klub u Srbiji koji je prihvatio ovu kombinaciju. Tada je usvojeni grb gotovo identičan Slavijinom, s jednom važnom razlikom. Umesto crvene, Vojvodina na svoju zvezdu stavila plavu, kako bi zajedno sa crveno-belom pozadinom činile boje srpske zastave. I baš zato